Devojačko kolo, igra iz mačve, okrenuti smo polu desno, spremimo desnu nogu, imamo poskok, poskok, 1, 2, 3. Idemo još jednom, prvi deo koraka, polu desno, spremimo desnu nogu i desna noga prva zgazi. Poskok, poskok, 1, 2, 3. Kada završimo taj prvi deo koraka, slobodno nam je leva noga, idemo unazad i leva noga gazi, poskok, poskok, 2 poskoka i okrećemo se ka centru, 1, 2, 3. Idemo još jednom, spremimo desnu nogu, poskok, poskok, 1, 2, 3, poskok, poskok, ka centru 2 i. Još jednom, poskok, poskok, 1, 2, 3, poskok, poskok, ka centru 2 i. Poskok, poskok, 1, 2, 3, poskok, poskok, ka centru 2 i. Poskok, poskok, 1, 2, 3 i nazad, poskok, ka centru 2 i. Druga varijanta devojačkog kola, obrazac je 4 napred, 2 nazad, ali također se krećemo napred i 2 napred. Šta to znači? Spremimo desnu nogu, imamo poskok, 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 okret 2, napred 2. Još jednom, imamo 8 poskoka, prva 4 poskoka su samo napred, poskok, 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 imamo okret, ali nastavljamo kretanje pravolinijski u desnu stranu, poskok, poskok, okrećemo se zadnja 2 poskoka, isto također pravolinijski u desnu stranu, poskok, poskok. Kada vežemo 8 poskoka, imamo poskok, 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 okret 2, napred 2. Poskok, 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 okret 2, napred 2. Poskok, 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 okret 2, napred 2 i poskok, 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 okret 2 i napred 2. 3 i... Komentarišite koje biste kolo naredno želeli i pretplatite se na naš kanal. Posjetite naš sajt od septembra 2024. godine na linku naučikolo.com za još ovakvih videa.